Kuday Taala kağlagan eken kimdidir erkek kılıp jarattı. Kağlagan eken dağı kimdi ayal kılıp jarattı. Bul bizden kağlauğuz emes. Biz özümüz kağlagandыкtan erkek bolup dünyege jarala albarık. Je olsam ayal zatı özleri kağlagan üçün ayal bolup kelgen jok. Demek bul jaratkandın kağlaosu. Biz jaratkanga maktoo, alkış, şükür aytkanda Arap dilinde elhamdülillah dep aytabız. Elhamdülillah sözü Fatiha suresinin 1. ayatında da gelet. Namaz okuganda da şu söz menen başlayız. Bunun manisi ne? Bul da temamızga tiyişti. Hamdu degen söz Arapçadan kotorganda maktoo, alkış degen mani beredi. Birok dağı da tereң manileri köp. Alımlar hamd menen şükürdün ayırmasın öte yaxşı kılıp ayırmalap çeşmelep bergen. Şükür bul birөө tarabынан sizge jasalgan жақшылықтың бәдәліне, ордына айтылуучу жоқ же жасалуучу амал. Эшмат же ташмат сизге кандайдыр бир жақшылык кылды. Сизге бир тыйынды, бир берди. Же болбосо жакшы бир сөз айтса, сиз ага кубанасыз. Ага рахмат айтасыз. Сиз да ага ошондой бир жақшылык кылгыңыз келет. Муну şükür деп айтылат. Demek şükür degендин manisi siz birөөдөн жақшылык көрсөңүз, ошого жооп иретинде жасалган амалыңызды şükür деп айтылат. Biz Кудайга şükür айтабыз. Кудайга şükür айтабыз. Канчалаган бизге чоң неаматтарды берди. Канчалаган чоң неаматтарды берди. Эми bizge жақшылык кылбаган адамдарга biz şükür айтпайбыз. Алардан эч кандай жақшылык көрбөдүк. Же болбосо аларды тааныбайбыз, биз ага эч кандай şükür айтпайбыз. Эми Алла Таалага хамд айтууда арымдарыбыз айтат, Алла Таала сага бир нерсени берсе да, бир нерсени бербесе да, сен ага мактоо айтууга милдеттүүсүн. Хамд айтууга. Şükür menen hamdın ayırmasın karаңыздар. Misалы, biröөнү Kuday Taala mayıp kılıp jaratıp koydu. Eki gözü aziz sokur görgöйт, je eki utu baspayt, je tili süйлөбөйт, je kulak ukpayt dülöy. Ошондой болсо да, ал адам Кудайга мактоо айтууга милдеттүү. Birөө бай болуп жаралып калды. Жашоосу кенен, жегени алдында, жебегени артында, дүйнө рахаттарын барын көрөт. Бул да Кудайга мактоо айтсын, бирок итке минген кедей болсо да, Аллага мактоо айтсын. Себеп, Аллага эмне үчүн мактоо айтабыз? Себеби, биздин учурда жашап аткан абалга өзүбүз ылайыктуу болгондугубуз үчүн ошол абалды бергендиги үчүн биз Аллага мактоо айтышыбыз керек. Misal, bizdin 12 müçöğü so. Gözümüz göröt, kulağımız ugat, kolu utuğuz şal emes, basabız. Eger de teskerisince bizge kandaydır bir dart berip koygonda, biz Kudayga küfrana nimet keltirip dinden çıkıp kalış koopuz bardır ele. Biz kedeybiz. Allah Taala bizge kedey jaşoonu ıra görüp, konumuzga özümüz kaalaganda mal mülk berbegen bolsa, biz aga narazı bolboşubuz gerek. Razı boluşubuz gerek. Sebebi Allah Taala biz oşol kedey jaşooga ılayıktуу bolgondugubuz üçün oşoga ıra görgöndür. Eger bizge baylık bergende biz zeketin berbey, аны Kuday şariat aytkan jolgo jumşabay, beter katуу күнөөкөр bolmokmuz. Demek, hamd degen sözdün manisi, bizge bir nerse berse da, berbese da, aga
maqtov aytishimiz kerak. Oşonu hamd deb aytiladi. Hamd insonlarga dil aytiladi. Hamd insonlarga dil aytiladi. Misol keyber insonlar bor. Al sizni tanıyan bilen siz onu tanıysiz. Anın yaxşı adam ekendigini bilesiz. Anın kolundan hech qanday yaxşılık görmediniz. Biroq al oşol maqtowga layıqlı bolgondygy üçin onu maqtaysız. Balança degen yaxşı adam ol. El içinde ayır tapkan, el için mında hizmetlerdi kılat, cemintip söyleyip dep, sırttan ele siz onu oşol maqtowga layıqlı bolgondygy üçin maqtaysız. Biroq sırttan maqtowga layıqlı bolgon eng abzel zat bul Hudaý Taala.